kumana na thogora wa iguru wa kurigita murimu wa kansa. Family iria iri na arwaru a murimu uyu itigagwo na morito ma mbeca na kuhinyiririka kunene. Riu thirikari ikiorio kuigithia na njira nene ruhonge rwa ugima wa mwiri niguo kuhotithia muingi gukinyira urigiti na uhuthu. Makiaria hindi ya mathiko ma mutumia wa MCA wa Mukuru-ini ya Ithwiro Anastasia wa Kabaire niwe Elizabeth Waiguo uria urakuire kumana na murimu wa kansa ya rwariungu. Atongoria matongoretio ni gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga moritie kigina kiria kigagirwo ruhonge rwa ugima wa mwiri kiongererwo. Na pesa kuwekwa kule Nairobi yao ni ya seminar. Kila wakati wako seminar, sijui kwenda wapi, sijui wako wapi. Money must be brought to the counties. Na tunataka tuambie senator wetu, senator, pambana na hii watu, mtuletee pesa katika counties. Mubuge wa Mukuru-ini John Kagucia augite ihinda ni ikinyu thirikari igithie ruhonge rwa ugima wa mwiri niguo kuhuthiria muingi murigo wa kurigita kansa. Tukubatara makiria muno ta thirikari muno kuoya makinya ma na ihenya muno na nigetha investment ya thibitari na investment ya maundu ma ugima wa mwiri ikorwe ri iguru makiria muno ni tondu wa kugeria guthuthuria andu uhoro wa ugima wao wa mwiri. Tukurie gavana na gitio ni tuli kuri cancer center ya giro wakwa kuria kiandu mibango yo ndikareko ihotome tulivampu thibitari citu nigetha andu aria matangihota kwiyumagarira ona makagiaga na kia ya kuigana. Mwena-ini wake seneta Wahome wa Matinga oritie muingi guthimagwo kaingi kuona riria kansa yamenyeka tene ikoragwo na uhuthu kurigita. You can go for a medical test kwanza, upimwe waangalie magonjwa yale yanajulikana, so that if cancer is identified early there is the possibility ya cancer kuponyeshwa. Na no nginya uhoro uyu wa cancer titherũ twicirie tatongoria na nĩngwenda wa Kabaire wona warikia kuhorera ngoro o kiwanja-ini oro giki tunyitanite na leadership aria angi governor ariho maitu wa county ariho tuthondeke cancer screening muthenya umwe kana mithenya iri nigetha twaranirie uhoro wa thabari ona mucigo Kagucia tunyitanire nawe. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.